Bharatiya Janata Party pini bagai review meeting mate alam assessment alam tax alam itu review meeting pada uji atima alam itu highlight api pengenjom dalam so general election itu dalam itu highlight api alam itu kacing baik kacing saya party yang mau ambil langsung pini bagai konsekuan karena yang untuk konsensi yang berbeda mengenai alam di Jepun sih alam party presiden dan Jepun sih all kami long alam itu leaders itu bantuan sebagai bodoh presiden secretary kadang itu mana mohon macam apa cendol kadang itu mana hasil alam itu ada kacing baik kacing saya itu sih sila langsung kita itu pentingnya alam dia senior party leader betul. Itu kan nanti itu yang itu juga dalam general election food. Kalau itu assessment lah bang, kalau itu MBC itu mana dindam, iya, itu mana dindam assessment bang itu. Kuanan area pun kuanan polling ke jok mah, kuanan voters lah itu ke long mah, angton ben assessment mah ke alang itu dulu setamen. Isi district level long mah ke alang itu abelang klasi ini bang ke lalu. Ini bagaimana sih? Alam itu district level, alam itu dah Bharatiya Janata Party, alam itu all, alam itu dah Jasmine Mondol pencenglok, Mohila Morcha pencenglok, Yuwa Morcha pencenglok. Kerana itu cinggung sih ini bagaimana maksud SS, men meeting bagaimana tu sih Jasmine juga dapat general election booth 1 kilong 5 kena area si keren mah ki high mah 1 ke 4 mah ke 4 mah layang tu mencini di pasir. Pini bagaimana assessment mana langsung review meeting man padulok. Pini langsung meeting long nili di kamera long sabi nito pinjel long kapak lang Dr. Julian Rohan CM malang isi cipai bubun long pen MLA penceng long MEC tunduan IE tunduan board chairman tunduan sabi all party alang itu lah party yang bong leaders tunduan pas sabi lang itu halau lo ini lah langsung meeting lang long to itu lah bagi alang itu long dak registration mate amen cetha bong lo konana konstituensi pensi mama amondor presiden ke bang mas secretary ke mama ke bang layak tu sampai alang ini jalan. Memang ini bangke naik bang padu bombo. Tapi ini alang itu jasmine apa ke emergency meeting kita kali jasmine assessment meeting si alang itu cukup perlu non kita hilang election aku kosong si Bharatiya Janata Party jasmine kaging long aru tu kosong si BJP tu kosong si Jepang tangji mah layan tu kan orang jalan itu seperti yang tadi saya mengundur dari ini langsung apa yang akan lebih posisi langsung langsung cepat langsung cepat untuk siap alam itu ada JPC Joint Parliamentary Committee Sodan masih itu boleh pandai kehan so kehan dalam dia pusat konsi cingmai lah masih JPC cingmai pagi dalam assessment team constituency dia every constituency langsung nasib party leader satu untuk kaprek mesti bersenang untuk itu yang apa yang ini lah bangsa Mei kita Bharatiya Janata Party jadi dia ambil yang Jula kita MP election pilih hek 1 si
si polling station mata kila mesti alu panan si kilong mala pen pia kitok jel si along kapre ka di malong keren ke omna so kapini ane kecing sai padu pon di pen so kecing bang ke lalu ke lang yang polo bang और अन से लबंग सो पार्टी के पंग तंग कोन जलम के पंग सा ini Ada prohari tu apa deh statement observer mami kali second observer bangi non market tu mama lote ada yang gitu kan non mat aleng ke tumbang ke iem atau bagi yang tumbang no bisa baba जसमें के पार्टी लेवल में मीटिंग और जसमें के पार्टी तो क्या महामाया कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब makasih KPK konstitusi PSB nak kita ini bagi judgment join meeting aplikasi yang untuk apa lah saya KPK kemudian setuju untuk bisa pusat parti siapa ke Muhammad kan dia di chairman kan ada kini kan so mai kepala Bangsa mai ke malam ke lalu jadi ini ngitung kadung kami kalau ada awal isi kalian sampai yang lo kan itu kami dan kita tentang election apa result itu penting tapi kami nak bangsa itu mah BCC bangsa vote block mah itu ada parti itu bangsa itu mah lalu langsung nanti rumah kandidat mana jadi itu BCC saya ada lah gaya gaya kami ke high party kira macam apa lagi kira itu kami ini dia nanti tu sama Muhammad kan kan tu Jadi ini bahasa konsep. So konsep. Ada kita tahu ini untuk kita itu pe. Kita me non pening bang asal konsep. Oh kadang lo mana? Oh kadang lo kadang si different election kalau function tu ni kumpul kita me makan ni mana? Ya tema konsep itu kumpul konsep mak laban ni kita jangan kau makan apa. Tema konsep mafia kan kira mak makan itu biasa saja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joint parliamentary lamang so may pinima masih ada di ranji mang state kan ranji mang pini lamang so may la ke pamilong ke la MP MLA election tu la ke la district office bears la ke morcha tu mal la ke la mondol tu na oh la ni long notice na do la apre statement ke lang bila pini may bang adjustment ke cepat la joint parliamentary meeting la hai ki dam election la oh la assessment ya kan akhir pen adjustment parliamentary lamang so juga datang lamang so election apa pini bang ke nanti Bharatiya Janata Party hin kan May emergency May ke tha lamang so May ke tha lang kuntu na hibo kan state kan observer bang jing apa pini lamang so May tha kan nanti mana lagi emergency kali apa kita join parliamentary meeting हमने elected representative of parliament and assembly and council गणों मास council है इस कर गणों पे नवस्कार गणों डिस्ट्रिक्ट बीजेपी इस कर पे चल लोग मंडल pini bang join parliamentary organization plus government representative of the party cuma kita election isi aja ada election mas kita kalau parlo pulang nanti kopi kosong mah kosong si klaim mah kosong si ibang ilang ni ini klaim naik mah pulang kita semua yang lagi around dulu है la sorte isi lagi as usual apa pun ada yang pasti election juga pen joint parliamentary ban dulu deh lah pasti kita itu kan dah langsung pen mami ke bang ji pen normal nili bacin je lah nili nasi bang bang ta around dulu gitu kita harus pen pakai lah sama dulu je kam tu kau pulang te ini emergency asai karena kalau hari bang sudah bang ini dah CM sar infan pada district official information apa nak tunggu bang langsung silakan mana nang barang dundi barang kini lagi as usual party system no lupa nilip lo kerja di bang jilangan ini non assembly election non next bang 26 ala hai tak kisi naik kita damtang lah hai tak hai tu hai pamelo lagi asal bensi ke hai kali lo lah Bharatiya Janata Party আজি দল সংগঠন হৈ আপোনাৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ পৰা ভোট চেয়াৰমেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চেয়াৰমেনৰ পৰা আৰম্ভ মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা
হঠাৎ আপোনালোকে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এই টাউন হলত কিহৰ কাৰণে মানে ইমান জৰুৰী মিটিং আহ্বান কৰিছে? হয় নমস্কাৰ মানে যোৱা সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনত দলে কাৰ্বি আংলঙৰ ভিত্তিত প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত কেনেদৰে প্ৰদৰ্শন কৰিছে এই বিষয়ে লৈ এটা মানে এছেছমেণ্ট অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আজি জিলা ভিত্তিত কাৰ্বি আংলং জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অধীনত। গতিকে সেইবাবে আমাৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ মণ্ডল কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদককে আদি কৰি মৰ্চাৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু বোৰ্ড চেয়াৰমেনসকলক ইতিমধ্যে আমন্ত্ৰণ জনাইছে জিলা সমিতিয়ে। গতিকে আমি সেইবাবে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে অবজাৰ্ভাৰ হিচাপে ষ্টেটৰ পৰা নে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা কোনোবা আহিব? চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা নাহে, আমাৰ ষ্টেটৰ পৰা নাহে, জিলা সমিতিৰ সম্পাদককে আদি কৰি থাকিব আৰু আমাৰ সামান্য চিন্তা থাকিব। সম্পূৰ্ণকৈ আজি আমাৰ এছেছমেণ্ট মিটিং। তেতিয়াহ'লে যোৱাবাৰ যিটো জেনেৰেল ইলেকশ্যন সময়ত নমাটি ফালৰ পৰা ভোটটো কমিছে নে এবাৰ বাঢ়িছে? এনেই মোটামুটিভাৱে আমি চাবলৈ গ'লে নমাটি সমষ্টিত আমি বৃদ্ধি হৈছে হয়, কিন্তু তথাপিও আমি আগত যেনেকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ তাতকৈ ভালেই প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। তথাপিও দ্বিতীয় স্থানত যোৱাবাৰ কংগ্ৰেছ আছিল, এইবাৰ দ্বিতীয় স্থানত তথাপিও আমাৰ বিজেপিৰ দলৰ বাবে কোনো ভয়ৰ কাৰণ নাই। আমি দুয়োটা দলে তেওঁলোকে একলগ হ'লেও আমাৰ আমি চাবলৈ গ'লে তেওঁলোকক প্ৰায় ৩,০০০ ভোট আমি প্ৰভাৰী হিচাপত কোন আহিব আৰু ষ্টেট ফালৰ পৰা কোন আহিব? এতিয়াতো কাৰণ একেহে হয় নেকি? Pini ke alang litum pas sampai XIM atau pas XIM keman atau pas sampai alang litum alang keman kapon lo sampai alang litum dengan thanu nanti kunde alang litum XIM kita me lapan suami amai apa tak alang litum lancin deh sepuluh masih kita me lalu bukan dalam video chairman cek mereka pek konsensi pen agak dulu aku chairman tapi dia jadi kita dulu alang thanu sesuatu ke review meeting isi cetak ulang assessment meeting tapi itu masuk apa yang meeting itu dengan parti Jawa General Election bisa berhal মই আচলতে এক্সিয়ে মই একো নাজানো শুনিবলৈ আহিছোঁ মাতিছে আমাক 100 জন সেইকাৰণে আহিছোঁ এতিয়াৰ ইয়াম নহয় আগৰ সেই ঠিক আছে মই মিটিং শুনিবলৈ আহিছোঁ